Cumaga pişen bölüp kılsın şey, ne kılasın? Sersen bölüp kılsın şey, ha? Sarşamı sattı gün deyip gidebiliriz mi? Sattı günün шығарадан ажерде. O жерде senin mına dünyadagi köken çaking olsa peri alatın kara haberler oturgan жоқ o жерде. Sanasının barlığı küfürlük benen, imansızlık benen, jırtықшылық benen uğlanganlar oturgan жоқ o жерде. Senin her bir amalın жазалынады. Senin her bir amalın жазылады. Оң қолыңда періште бар. Жақсылық амалыңды жазған. Ойланшы, bir fikir қылшы. Ne istedin sonçalıkta? Azanda karnыңды тамаққа толтырдың. 5 metreden кейін tuvaletті boqqa толтырдың. Odan шықтың, әбетті келдің, әбетті тағын толтырдың, тағын толтырдың, кешке келдің, сонымен жаттың. Ey adamzat, hayvandan ne ayırmaşılığın var?